karaa kanaan seera sagalee fi seera luga afaan Oromoo bal'inaan ilaalla. Namni sadarkaa kamiyyuu irra jiru dandeettii seera sagalee fi seera luga afaan Oromoo gabbifachuuf akka ta'utti kan qindaa'e waan ta'eef kutaaleen barnoota kanaa akka isin jala hin dabarre ሰብስክራይብ ቀብዱ ጀሉ ትቁን ኖርዶፋ። በዚህ ቻናል የአፋን ኦሮሞ የንግግር ዘይቤና ሰዋሰው በጥልቀት እናያለን። በማንኛውም ደረጃ ያለ ሰው የአፋን ኦሮሞ የንግግር ዘይቤና ሰዋሰው ችሎታውን እንዲያሳድግ ሆኖ የተዘጋጀ በመሆኑ የዚህ ትምህርት ክፍሎች እንዳያመልጦ ሰብስክራይብ የሚለውን የደወል ምልክት በመጫን ይከታተሉን። ኩታ ቶኩ ክፍል 1 seera sagalee fi seera luga afaan Oromoo የአፋን ኦሮሞ የንግግር ዘይቤ እና ሰዋሰው afaan yookiin qoq hiik mala yookiin tooftaa ilmi namaa jecha qindaa'een yookiin akkaataa ergaa dabarsuun dubbiin yookiin barreeffamaan itti walii galuudha. ቋንቋ ትርጉም የሰው ልጅ በተቀናጀና ትርጉም ባለው መልኩ በንግግር ወይም በጽሑፍ የመግባቢያ ዘዴ ነው። afaan Oromoo seera luga mataa isaa fi caaseffama qindaa'aa of danda'e qaba. የአፋን ኦሮሞ ቋንቋ የራሱ የተቀናጀ የንግግር ዘይቤና ሰዋሰው አለው። ቁቤ፣ ጀቻ፣ ሂማ፣ ኬወታ ዮኪን ኬየታ፣ ፊደል፣ ቃል፣ አረፍተ ነገር፣ አንቀጽ፣ ቁቤ፣ hiik haasaa keessatti sagalee tokko yookiin isaa ol mallattoo bakka bu'uudha. Mallattoolee qubeewwan tartiiba jiraniin isaanii kennameedha. ፊደል ትርጉም በንግግር ውስጥ የምንጠቀምበት አንድ ወይም ከዚያ በላይ የሚወክል ምልክት ነው። የማንኛውም ሆሄያት ምስል። ቁቤewwan afaan Oromoo የአፋን ኦሮሞ ሆሄያት afaan Oromoo qubeewwan qeenxee 26 fi qubeewwan dachaa 7 qaba. kanaaf qubeen afaan Oromoo waliigala 33. afaan Oromoo 26 ነጠላ ሆሄያትና 7 ድርብ ተነባቢዎች አሉት። ኢሳንስ እነሱም ቁቤ ቄንጤ፣ ነጠላ ሆሄያት አ፣ ባ፣ ጫ፣ ዳ፣ ኤ፣ ፋ፣ ጋ፣ ሀ፣ ኢ፣ ጃ፣ ካ፣ ላ፣ ማ፣ ና፣ ኦ፣ ፓ፣ ቃ፣ ራ፣ ሳ፣ ታ፣ ኡ፣ ቫ፣ ዋ፣ ጣ፣ ያ፣ ዛ። ቁቤ ደቻ ድርብ ተነባቢዎች ቻ፣ ጣ፣ ኛ፣ ጳ፣ ሻ፣ ጻ፣ ዣ። kutaa itti aanutti qoodiinsa qubeewwan afaan Oromoo waliin ilaalla. ammasitti nagaan tura. በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ የአፋን ኦሮሞ ሆሄያት ክፍፍልን አብረን እናያለን። እስከዛው ደህና ቆዩ።